I priča za kraj. 20-godišnji hrvatski dizajner Mate Rimac predstavio je na Frankfurtskom sajmu super automobil Koncept 1, najbrži električni automobil na svijetu. Mate Rimac na početku nije imao ništa osim ideje da stvori najsnažniji električni automobil na svijetu. Kada je u Svetoj Nedelji pokraj Zagreba osnivao obiteljski obrt, činilo se da će put od ostvarenja te ideje biti dug. No, 3 godine poslije njegov Koncept 1 privlači golemu pozornost na najpoznatijem svjetskom sajmu automobila. Posebnost ovog automobila je njegov pogonski sustav, odnosno pogon na svakom kotaču. Svaka od tih pogonskih jedinica je u potpunosti nezavisna. Svaki se kotač može zasebno kontrolirati, što omogućava nove mogućnosti u vožnji. Automobilom koji pokreće motor od čak 1000 konjskih snaga, tako se lako upravlja i tako je siguran da ga može voziti svaki vozač, tvrdi Rimac. Koncept 1 nalikuje na mnogo poznatije modele Ferrari ili Porschea, no brži je od njih. Treba mu 2,8 sekundi da dosegne brzinu od 100 km/h. Maksimalna mu brzina 300 km/h. Proizvešćemo 88 ovakvih automobila. Riječ je o ekskluzivnoj, limitiranoj proizvodnji. Ne planiramo u skoroj budućnosti povećavati proizvodnju, jer su za to potrebna velika ulaganja. Posebno u Hrvatskoj, u kojoj ne postoji tradicija ulaganja u projekte visoke tehnologije. Rimac je primio već nekoliko narudžbi za svoj super auto. Očekuje da će se prvi serijski primjerci proizvesti 2013. a stajaće 700.000 eura.